Kani kedai Inauguration MEGHALAYA bagi pedang sungai bahai pi baro syakatup kubur mentaka janmiat syaban pai syaki kubur ki bebunia ini pet syuai kimat berkongsan. Beliau Menteri Rangba Kejela Konrad Ki Sangma ya ke Ramakrishna Mission College Hasora ke College Beningkong Jong Commission hagatan syatay lami ini. On bayi ke sorkar ya ke bailut baro akajing sumar di kena pulien nehu ki bemensau pentip usembut Menteri Rangba Kejela ubak senyau halandhar. Ap kami lenti ki MLA ke NPP banyak tiket menyekun nak bentar ke election JHDC arhaja apun bil penkelaga parti ya ke tarik berkat duk syakal laipo tarik unai wing. Pelaj Menteri Rangba duk keri ya ke installment ke baakwe jong ke PM Kisan ha kombetor. Bat ke India ke don ya ke hok menyedai ke nong syong jongka nak ikam lekno ong Menteri Ketenat Kambari US J Shankar. Tang ini pej ya ke kubur ke bebenyak nak kejelah. Menteri Rangba Kejela Konrad Ki Sangma mentaka sengi ulepli ya ke Ramakrishna Mission College Hasora ke bedai ke college ke Beningkong Jongka hagatan syatay lamingi. Konrad ulaong baga soka kaju pelut lai hajar ndrus pak kelur tingkaman laus nem ha ke puli putih endai kajing angnut ya kajing puli ke bebaha kadang saadin shibun na kadau kajing duna ke bekentup ya kajing don artli ki managing committee bak kajing don palat ar hajar saus pak tali ki skul ki badon tang iwei lani ki bomdon kajing penrung ya ki kena puli. Ulah pentip balas dang men penbahai ke skul bak bantung ya ki nong hikai ha ki kadan beper-per. La pelong ru iki program lekai ha kebala penkup burom ru iki kena berim bat kena pulie jong ke Ramakrishna Mission. Education is of top priority to us. In this financial year, we have spent 15% of our budget on education. That's 3,600 crores is spent on education every year. So there is no dearth of financial resources that are spent on education by our government. But still, we are not able to provide the kind of quality and the difference that we would like to make to education in the last 52 years. Sembut Menteri Rangba Kejela ubak senyau bahalang dhar mentaka sengi ulah kular ba ke sorka jela kan pensiu ya ke jinglut jingsep nak ke bentar ki samla pulie jong ke nehu. Kibala mensau jur nak jingjia syak tenra kali menhaga kat nyau terik. Hadien bu ulalek jengo yaki Nazareth Hospital. Ubak senyau bahalang ula ong baga sokar kan yerap pisa nak benta ban ai jing sumar yaki syabar jela ni syabar jong keri lada donkam. Kini kilanot kidei ka Stephanie Shadab bat ka dari tengen Port Duke. Ubak senyau bahalang ula ong ru baga sorkar kadang kemi nak benta bakin yo jing kot biang bat kan kenir ya ka jing kersan jong ka Shakilong yeng jongki. Sorkar melipik di kapan kun samla jong itu loh. Dar kumbolong aru berok dengan tu kawai kalakam stable kalakam ayu itu sewe dan long kam dan nak jadi suatu makam tu. Tinggal sorkar gula orang menilai ini bu berduai berok arut dan lang pakai yang kesen bukti. Tapi di kejil Joseph ini jadi berok kerja itu semua ini klaim sorkar ini. Kami kadang-kadang negeri section berperi dengan transport penuh benlek lek kelemokor. Hanya you tu barbar accident tu kemedi ki polis kelak kem you bilang don apa nak kos pergi. Begitu different section ada.
Berklaim kod kali don section, ya kali por buat don section, ya klaim don section, different section ada. Angka ankan sim kaya gitu berapa. Mila sim kaya beda begini accident. Very serious from the government side. Nah, kajingbuon ki bopan ya tiket na kabanta ke election GHDC la Shamsnam ke NPP ke la Sakhi ya kajingele bajur banyo tiket banyekun na ke parti. Akawat ke baki MLA ki badon ha ke Syuki ke la Shim ya ke form banyekun. Kajing shlei ki application ke la penkelalong ya ke ne ke election kum kajing penpau ya ke board jong ke parti bat ke nam halo kajing trei ki nong tau an jongka. Working President ke NPP Marcus and Marak ula ong ba kajing sam ya ki tiket kan long kat kum kajing tokit benia hagi kedan beper bat kajing pensyong nong rembha bat ke parti kan khmi benia ya ki constituency ki badon bon ki nong tap kerteng. Nakadaw kajing bon palat ki nong pan tiket ki NPP ki la penkelai ke tarik bekhado ban tap application cha ka live ho tarik unai weng. Preparation for GHDC elections, we are still in the process of accepting the applications. The last date for accepting the applications was November 14, but then since there were some requests to extend it, so we have extended this last day of submission to 30th of November 2025. So therefore, still under the process of accepting the candidates' application for party sponsorship. Some MLAs who have taken the applications for party sponsorship. Anti-incumbency is always there whenever the ruling party goes to poll. So here in District Council, we do have. Ki pulit ke East Khasi Hills ki lapengat yo security guard Parmen M Sangma hapa ukendon ain section Chispa Khandai jong ke BNS hadien ke jengnik tenra jong u ya arngut ki kena puli ke nehu daga kali maruti haga khatnyo trik unai weng. USP uba Vivix EM ula pentikena ba ubadon keti udai uba syong basa hanehu campus ba udon hapdeng ke jingbuan. Kane ke jingjia kalaja haga surok bahe bat basai light. Kababu jingkili sepang kumno omla bankiar ya ki bayat biyeng. Ki pulit kedang pelong ya ke jing tokit ke babnya ban pentikena bala ka dai ni am ka badon jing tmulupa ban pen mensau yaki. So we have also mischief. We also have attempt to murder 109 under BNS. So this is not a traffic case per se. We are taking this. This is going to be investigated by the police station. Number one is prima facie, it appears that he has, and it is fact that he has consumed alcohol. So that is the prima facie reason, but we will see whether there was any other reason, because it is an open space, lighted area, and to drive in such high speed and not to see two pedestrians walking. It merits more investigation. He is a security guard of migrants, but his barrack is of the same security agency which is in Leho. So he stays in the barrack at Leho. Kanong ay buit jong kasokar Dr. M. Amprin Lingdo ila pendem jur ya ke jingja syak tenra kali nehu ka bala penmensau jur ya arngut kisamla puli kentai. Bat ong bakadai ke jingle ke bamla syuk ban map. Ila kentui ki pulit ban shim da kasu mutu ha ka juk kapor ila kerpal USP uba Vivix EM ban but dian daladi halo kini ke jingja. Ikong ampri na lej ban jengo ikilanot man ha ka snginingkong ha civil hospital bat pentikna ba on pentreikam ya ke MHIS card jongki da ka benrap ba ila treilang bat ke kenhun bakhmi ya ke MHIS card khnang ba ki longyeng jongki kinlaj ban siu ya ka bai sumar kabaram. The SP of East Khasi Hills to attend to these behaviors, unacceptable behavior. Cannot accept this. Don't know how drunk he was or whether he was under the influence of any substance, but he didn't look like, he was too drunk, or I don't know. I have ensured that the MHIS cards are immediately activated. I am in touch with the MHIS team
for the simple reason that in my interaction with parents of both the girls, I have come to understand that they are not well to do. And hence my concern is the out-of-pocket expense that would likely escalate. Ki nong elam ke MCTODA kila let mi Shalom Shnong Police Station hadian kajing sya khot hajar lo ke ejahar bala sya ujor na kajing ki nong nya kali da ka boong ba kila long ki bala koloi banya trailang unong ai ktien uba wanshwa nong tedu ula pensyai ba kajing dawa jongki kadai tang halor kajing kit yaki dau bilan bat yaki mau klinka bat kim don kti bat ke association ka ba ujor yaki ejahar ya ka ba ula ong ba ka thauru ya u president ka AJ CCTA u president ka MCTODA uba Moslander marngar ula keno baki dei ki breu ki banabar ki bala shim kabu ya ki trai jela agawi pat kaliang u president ka AJ CCTA u Balen Tubru ula ong ba ula pen sange ya ka jing thap mar ban pelaj na ki jing kulmar ki bala ban mi ha ki jing yakhi Henry ka association jong u hi kala lej ujor ejahar persha ya u ya ka ba ula pen pau ban pelong da ka jing elang ban yakren halo kani ka jing bam yusngau thu jingmut Presiden jong kani ka Transporter Association udai u Khasi pana u babat ya ka banlong ku munoyalam jong kata association badapo kata ka association ro la don bun kini transporter ki badai manomlong ki banaba ki beri ki banaba mo ngi la bonong ni ka kin Khasi jungi ong ki khala jat no ki badai naba te ka ai ka ba ingiu bat ka ba imah ni kolong ba haba kita ki transporter ki badai try ki banaba kamut ba ya u presiden la jong uba la jit da kini transporter association lima Balen Tubru kila ai kes persya da ki beri ki banaba ya u presiden ubadai utrai jelah utrai Khasi penar na kani ke cakap dia kani kalau ke ke balong jam review ke ya ka judge beriu ke jumi kila dangi mentang ngim kendit beriu tani mentang ngim kitia no na kani ke jing yo tia ka ba sniu kum ki paradok ki parasnam te kum ka pos mesej keren ba ya babun ki kam la syai wat ki kam ki barit na barit du kalau ba entuk kelar da kini ki beriu ki ba na ba raji ijong jongi kani ke ba don kani ke tinggi ki jong ka situ da nagaliang jongi jonga kum presiden ya tho masih ceki ba kin sange ya galuding amar lada load ke por pas strike kemut ka don ga tingtut kaya kaya nagada ma tho ceki hundai gi ai penban yang ada ka FIR u menteri ka kenhuan sarkar uba Methodius Dekar nin ka sngi ula play ka Japung Shop Center ka baha papo ka Motion Road Block agane ka program ne don lang MDC uba Australia Rashir bat ki he ka tanat ka koi ka khia na ka district latay ka hapo ka PM Abhim scheme ha ka jinglut jingsep ka balong san lak tingka bala pentrai kam lengba ka Village Health Council Lakmi lenti bakane ka Shop Center kan argumentoi syapalat ship hoteli kishnong ki baju syania barabor tang ha ka riangdo na ka benta ki jing sumar. Agajo ka ski unia menteri ula pleru ya ka nong renyau Urban Health and Wellness Center bala baitingka daga Finance Commission ka bakatsan. Bandri jadi aku rakyat siakan ika dong katain motion di barak kuai. Kami dah mulai buat Japung mulai mengambil je promotion ketika konstitusi kebayar nanti kebayar. Kalau West Coast ketika konstitusi kebayar tam nanti di konstitusi barak. Kalau kami lihat keleng di sana aman additional bang yang kedua bang yang semua yang kejenggot kejenggam. Lalu kibai kisah bagi orang song sinang diman. Lalu kibai kisah kam kibai orang song sinang diman kam akan orang katakan begini bagi orang menakman kiri lembar kelapan. Kita kisah kam disuruh kibai kisah kam. Jadi kibai kita kamsuk kia bayang kolomba dari setang kerjing dan jom kita kam banai kisah semua.
Ka Krishi Vigyan Kendra West Khasi Hills mentaga sengi kala pelong ya ke program kerpang ha nong shlong kum shibenta banyusnok ti langbat kari agaban rakhe ya ke PM Kisan lingba ke video. Menteri Rangba adu kari Narendra Modi ula pelat kapra haja kelur tingka kum ke installment ke ba arpwe jong ke PM Kisan baru ula pleru ya ke South Indian Natural Farming Summit haja apusan. MLA Kamal That Raishan uba Shaikliar Wajri ula long ukongsan ha ke jingadon lang ki officer ka KVK ki officer bakmi e ke rep karyang bat ki nong rep ki belawan ha ke tan West bat East and West Khasi Hills. Lawan banishim bentaru dagi kena school jong ke district. Ketenat Cooperation ringkat bat ke Meghalaya Cooperative Apex Bank bat ke Meghalaya Basin Management Agency lani MBMA mentaga sengi kelar ke ya ke International Year of Cooperatives bat ke All India Cooperative Week ke ba nyopuar ha mauklam nong pendeng. Ukongsan uba metodius tekar ula kedau halo ke kamrang bakongsan jong ke cooperatives ha ke ban kentir ya ke roi kepar bat ke yok ke kot ha ke imlang ke salang. Ki kenhun na laitali ki district ki lapen ia la ki mar kum ki johor ki jam ke wain bat ki achar kenang ban kentir ya ke lat kamai jakpo belapen mi de ki kenhun ki bedon hapo kisnong ki tau. And then you have a special program like about CS Shashkar se Samriddhi Government Prosperity through a Cooperation. Kisnaya ke department ada jing anu ada jing tumu ba nila ban kiu shakmat ba nila ban kiu shakkan lemba cooperation the department. Karena bakal hangalor kini noy nakaliam jong ka sarkar na nakaliam jong sarkar India unjuk ke sarkar Korea gila persang peneliti ke grassroots level na taban pensuk ya kata kecil business dan ki angka ease of doing business. Ya ka CEU Regional Agri Fair aja apusan aja apun riu la penkut mentaga sengi ha ke College of Agriculture ke Dam Kulai. Kabla penkut no e ke program kabalai sengi ukongsan u Dinesh Dattatreya Kulkarni u MLA ke Umsning u Dr. Celestine Dingdo bat u Director ke IIM Shillong Professor Nalini Pravatripati Kileshim benta hakane ke program u Vice Chancellor ke CAU Dr. Anupam Mishra ula kedau ya ke jingkongsan jongathan shatai lam mingi na ke benta ke jingkieu ha ke kamrep kamriang kari daga ba penpau ya ke jing riu spa ki jat jingtung jingtab ba ki jingim ki bedon ha ke than kani ke fair ke longkum kerensan bakongsan na ke benta ki nongrep ki kena pule ki scientist bat ki nong thau an banyasam ya ki jingtip jongki ba ban kentiu ya ki kam themai. श्रीमती नलिनी प्रभा त्रिपाठी जी जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की निदेशक है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में मैनेजमेंट के लोग अगर मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ जो इंडिविजुअल फार्मर हैं, यहाँ की जो एपीओ हैं, यहाँ के जो एसजीएस है, ये जो प्रगति करना चाहते हैं जिनके पास में इस प्रकार का मैनेजमेंट स्किल की कमी है वो इसके माध्यम से पूरी होगी। तो इस दृष्टि से इस सीएयू में ये भी कंपोनेंट जोड़ लिया है। इसके लिए भी मैं किसान संघ की ओर से इसको साधुवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। Daki hajar ngut ki pajba kilami banyak rali hamau kenrau mentagasngi bandawa banrai penyap ya wadon keti hakajing penyap dusmon hamadan langning. Ya kene ke rali la pelong dek Joint Action Movement of Mau Kenrau lembat ke FKGGP ke KSU bat QA kiseng. Ban penrem halor kajing syak penyap dusmon uba bhimsing lingdo nongbri ubala sapun rius nam kerta ha kendai terik menta ubnai ha uba li box star shooting. Kiseng berper-per kila kentu ban le AA Mador bat kila kerpat ru ikasoka ban ajing kershan na kebenta ke longyeng berkentup ya khat arngut ki khun badang rit jong u.
ka pelong ya ka joint action movement bangin lum ngin lang pelong ini chinglang man idon ka jing sokhia ka ba wancia ha ka ni kisnong bat khamtam ha ka dong ka than ka jungi ti khamtam hukum ka ni ka chingchia ka ba susi ka chia penyap chingsha thambor le donbor ka bom chuchia ha ka ni ka dong ka than ka jungi te kumta na ka liang jungi ka joint action movement isim ya ka ni ka wikalati kum ka ban ai mesim bat ban pensingan ya ka ni ka jing kasam bat kumcu ya ka ni ka snong bangin don batalang ha ka ni ka si da ka ta kalati ban penram ya uni nong le kamboman Kum ka jengai jeng kershan ya kan Nasha Muk Bharat Abhiyan jong ka soka pedeng karib hoi Area Welfare Association ka lapelong ka awareness program ha Sati Raja Memorial Secondary School Umsning. Lapelong ya kan ka program khamtam na ka bentagi kena pule bat ki samla halo ki jingma jong ka jingdi kiat jingdi duma bat ka jingdi drop. Ki pulet ki nong elam seng samla ki nong mi khmat jong ka MSRLS bat ki dekhot jong ka rawa ki la kentu ya ki samla ban penjengai yalade na ka jingdi drog hakum kini ki po bajur ki jing pendon kam ya udrog ha ke imlang kesalang la penkut ya kini ke program da ka jing aware ban long ki bepet perman bat ban ya trailang ban ya da ya ki khun samla saja sempat ba pinyalam beng ba ha ka seng ki ba menchua kadang Ki tingshop bat puron jong ka Bollywood ki ba kentup ya ka Desi Shah, Udev Menaria, Uhiten Tichwani bat ki wei ki lapoi ha USTM na ka benta ka jeng pelaj pat ba ya ka film thamai jong ki ka Bihu Attack. Ya ka ni ka program la pelong ha ka sngi kha jong uzubin ga kum ka dak ban kan mau burom ya unong ruai Assamese bapau da ka jing ruai ka ba kerpang. Ya kan hun ka la penmi ya ka jing ruai ka ba thamai bat ya ka teaser jong ka film. Kabala thumu ban pelait haki cinema haki khatsau turik ukula lingkot ahajar apun riau. Kani ka film ka penpau ya ka jing ki ka Assam bat ya ka jing sngo iet ela ka jong ka tenrai. Ki ten shop ki la kentu ki pait ba ban ai jing kershan ya ka ni ka film da ka jing itu ya ka jing no senyang jong usubin ga. The movie is about a festival getting attacked. That's why इसका नाम भी बीहू अटैक बिकॉज बहुत लोग बहुत सरफेस लेवल पे आसाम को जानते हैं, कोर लेवल पे नहीं जानते. बीहू करके एक जगह है वो मुझे भी नहीं पता थी जब तक मैंने फिल्म साइन नहीं की. सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच मुझे पता चली एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मूवी देखने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ आसामीज़ के बारे में पता चलेगी. एंड आई थिंक हमारे प्रोड्यूसर सर ने बहुत ही अच्छा काम किया इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे लोकल टैलेंट्स हैं जो उनको प्लेटफॉर्म दिया है सर ने. एंड आई जस्ट फील कि हमारे जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं उनको और भी अच्छे टैलेंट्स मिलेंगे इसके ज़रिए ताकि आगे फिल्म के अंदर काम कर सकें. Mentang inya pej yaki khubor na kathan shtay lami. Ka Nagaland ka legit ya kari Switzerland bat Ireland kum kari ki ban ya trailang na ka benta ka Hornbill Festival ahaja apusan ka ban kente we ka jing kongsan ka tamasa ha ka perthai kani ka jing penbena ka lami hadian bo umin trailang ba ka jala unifyu Rio ulei kendu bat ki nongra tins em jong baro ari hanong ba Delhi ka nongra tins em ka Switzerland ka Maya Tesafi bat unongra tins em ka Ireland Kevin Kelly kila pediang ya kani ka jing trailang da ka bo penpau ya ka jing te ba jeliu ha ka culture pada hikam sain perthai kari Ireland kan sa peninam ya ki jing tem tenrai ki jing tho ki jing draw bat ki wei kini ki ari kin saya so bat kari UK ke ban sa pen pau nam shu ya ka tamasa bekongsan ka Nagaland mentanginya pej ya ki khubor na kari Mentirang ba do kari Narendra Modi mentag sngi ula pelaj ya ke installment ka ba apwe jong ka PM Kisan ha kombitor da ka ba pelaj pat ba khapra hajar klur tingka na ka benta ki khandai klur ngut ki nongrep habaro kwe kari abai shim benta ha ka South India Natural Farming Summit ula ong ba katnat ka rep karyang kadang ya lingba bon ki jingkala ki khatwei tali ki snam baladap ha ka ba ke India kala long kum ka jaka pedeng ha ka perthei ban rep klem pendon kam dawai Ulapan pau ba kajing shalan ki marep shabari kalakiu arsha
lapan thamai ya ka rukom rep kat kum kejuk bermenta bat kinong rep kelayo pdiang ya ka jingrap pisa ka ba shipau lak kelur tingka lengba ka kisan credit card. वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu negasngi kala ai ya ka National Water Award ke Ban Riau bat ya khusnam Jal Sanchay Jan Bhagidari Havigyan Bhawan New Delhi. Sau pun ringut kinong job kila syak penkup burom na ke benta ka jingno senyang ke jongki ban penne ya ke kat ba ya shispa ngut ki weipat la itu na ke benta ka jingshna ya ki jingtei ban pen bahaya ki syapok kendo. Presiden kala ong ba kinong yok khusnam kile rap akikam man pen baha bat penne ya ki na ka ba ong ba palat life san lak ki jingtei man pen bahaya ki lashna na du usnam baladap. Kala pen pauru ba ka jingya syat ki kam jong ka jal jivan mission ban pon poi hagi jakan nong kendong kala kieu na ka khatnyo persen cha ka praphuai persen hakine ki indriu snam. अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि जल को हम जीवन कहते हैं। जल बिना मनुष्य ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, खाने बिना थोड़े दिन रह सकता है, लेकिन जल बिना जीवित रहना मुश्किल है। हम सब जानते हैं, वैज्ञानिकों में लोग कहते हैं शरीर के 70% जल है और जल के बिना हम जी नहीं सकते। इसीलिए जल के लिए आप सब जो प्रचेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। Mentang ini pet igi khubor na kaleng ke pertai. Menteri Ketenat Kambar Ri Dr. S.J. Shankar ulapan scam baki India kanyadai kinong shong jongka nagi kampentriam kileno. Daga baong bakan Malaysia lani sngap jari yaki kampentriam ha kajingelang kinong elam sarkar ke SCO ha Moscow. Ulaong baki kam lekno ki kam persya baki kam penyepher jaj benriau kila nangkiau hagi senem bementa bat omla ban kershan lani yaj laj yaki. Dr. J. Shankar ula banjur la kajing don kam bandon ya kajing prelang ki baklan bot la penpau ya kajingele ke India ban pai khamat ya kajinge dei para beriau. Lo ong ru baki India ka long ka blakre ban yasam ya kajing Tibet ban penne ya ki jingyo pateng jongka bat ka Central Asia. Da ka bayo wer ban wanra ya ki jingkela. Ujay Shankar lo ong baki SU ka dei ban pediang ya ki jingkela kat kum ka jinglong jingman jong ka perthai. Civilizational state, India strongly believes that people-to-people exchanges lie at the core of any genuine relationship. Facilitating greater interaction between our intellectuals, artists, sports people, and cultural icons will pave the way for deeper understanding across the SCO. We also have a growing record of collaborative activities with regard to cultural exchanges. The exposition of sacred Buddhist relics in many of your countries is a notable example. India is also willing to extend its considerable experience of heritage conservation in Southeast Asia to Central Asia. Inya pai mentaj ki khubor ye lekai. Kumbasa prateli ki kenhuan ki layo rong shikalumpung FIFA World Cup aja apun riau ke ban selong hagari US, Mexico bat Canada na duk ka khawai trik ujaliau ha duk ka khandai trik unaitung aja apun riau.
Kikan huan jong kiri ki berpediang ia kene ke lempung kin yo kalat ban mi khmat ha kene ke lempung ile kai klem da don kam ban tunjuk bo batno kat ba ka jing khun kikan huan ha baro ki benta jong ke pertai ke lapoi no syak bakut kiri na do ba Asia ki belayo rung ki kentup ya ke Japan, Iran, South Korea, Australia but Saudi Arabia kat ba na South America kiri ki belayo rung ki long ka Argentina, Brazil but Uruguay kat ba na do ba Afrika kiri ki belayo rung ki long ka Morocco, Egypt, Senegal but Kuwait but na do ba Europe ke England, France, Germany but Portugal ru ke larung ha kene ke lempung ye lekai ha kene ke lempung bomenta ken don ru kiri ki bedang yo rung ha ka sien ke bening kong e Temen tapat nyepet ya kejing long jingman kesun beneng ha keleng ki benta jong kejelah Atura kejing kriat kelong khat degree Celsius bat kejing shit kelong apopra degree Celsius kejing sengam hau kelong Saupo na keshispa. Haba pai pat shenong ba shalong kejing kriat kelong pra degree Celsius bat kejing shit kelong apua degree Celsius kejing sengam hau kelong Saupunyo na keshispa. Kat bah hajawai pat kejing kriat kelong pra degree Celsius bat kejing shit kelong apua degree Celsius kejing sengam hau kelong Saupunyo na keshispa. Kesun beneng kan rang hatura shalong bat jawai. Shuaban poi shik bakut jung tup kubon pet biang sa asian yakin kimat bakongsan. Peli umin pirang ba akan jelau konrad ki sangmai ke Ramakrishna Mission College Sora ke college beningkong jong commission hagatan chete lam ni An bayi ke sorkar ya ke bailut baro ke jing sumar di kena pilihan nehu ki beminsau bentuk u sembut menteri rang ba ke jela uba senyawah landhar ap kami lenti ki MLA ke NPP banyo tiket menyekun na ke bentak election GHEDC ahada apun riu penkala ke parti ke tarik bekat do syakal laipau tarik unai wing Pelaj Menteri Rang Bak Duk Keri ke installment ke Bak Apway jong ke PM Kisan ha kombetor. Bat ke India ke Donye ke Hok Manyadai ki nong Shong Shnong jong ka netikam lekno ong Menteri ke Tenat Kambari USJ Shankar. Terparlok kat tungi lapoi sebekut jong tup kubor jong imen taka janmiet ngin se syamak pilasai kesengi ha gajuk kepo kublai shibun ye kepo jong pibaro bat tiasuk.